Biex tfakkar il-75 sena minn mindu l-mara natat id-dritt tal-vot f'pajjiżna, laqda nisa laburisti organizzat attività bis-sem ta' bosta kelliema. Waqt l-attività twera wkoll dokumentarju esklusiv li jitratta l-mixja lejn il-vot. Dan kien ibbażat fuq studju ta' Carmen Samut u Nadia Abdilla. L-attività ġiet indirizzata minn Mart il-Prim Ministru Lidja Qabela li tkellmet dwar l-importanza li n-nisa jkunu protagonisti u mhux spettaturi biex jilħu l-potenzjal massimu tagħhom. Aħna rridu l-nisa fit-tmexxija tal-pajjiż mhux biss fis-servizz pubbliku u l-politika imma anke fil-privat. Tant li l-Partit Laburista propona li kumpaniji privati li jkollhom 40% ta' tmexxija eżekuttiva tagħhom nisa jingħataw tax credit b'saħħtu, qalet Dr. Abela. Saħqet ukoll dwar l-obbligu li jibqgħu jsiru riformi u jitwettqu l-bidliet. Il-President ta' Nisa Laburisti Nikita Zamita Lamango tkellmet dwar kif dan id-dokumentarju se juri mhux biss il-mixja lejn il-vot iżda anke il-ħidma tul l-aħħar snin. Ħassejna illi kena nagħmlu dan id-dokumentarju biex ir-riċerka illi għandna grazzi għal Carmen Samut u Nadia Abdilla tibqa' memorabbli, tibqa' mfakra mniżġa fl-istorja ta' pajjiżna il-mixja tal-vot ta' mara u ovvjament mhux il-vot biss, imma dak kollu illi wara l-vot, wara li akkwistajna l-vot matul dawn l-aħħar snin ksibna flimkien. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll membri mill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista u membri parlamentari.